Hallöchen, wie geht es dir heute? Hoffentlich gut. Wir haben ein neues grammatisches Thema und zwar Präpositionen mit Dativ. Sehr schön, oder? No dnes máme tému predložky s dativom. Veľmi pekná téma, gramatická. Poďme si ju rozobrať, poďme sa na to zbližšie pozrieť. Takže ide o predložky aus, bei, mit, nach, von, zu, seit a gegenüber. Tak tieto by bolo fajn naučiť sa ich naspamäť, lebo to, že ich budeš vedieť, že po nich teda nasleduje tretí pád, teda datív, ti veľmi uľahčí skloňovanie. Čiže ak pôjde po nich nejaké podstatné meno, tak automaticky ho dáš do tretieho pádu do datívu, priradíš k tomu správny člen. Poďme si ich teda rozobrať na drobné. Nummer 1. Z alebo zo. Aus. Aus. Pochádzam zo Slovenska. Ich komme aus der Slowakei. Ich komme aus der Slowakei. Idem práve z kancelárie. Ich gehe gerade aus dem Büro. Ich gehe gerade aus dem Büro. Nummer 2. Pri niekom alebo u niekoho, poprípade v nemčine sa to používa, aj keď robíte v nejakej firme. Bei. Pracujem vo firme XY. Ich arbeite bei Firma XY. Ich arbeite bei der Firma XY. Dnes prenocujem u babky. Heute übernachte ich bei der Oma. Heute übernachte ich bei der Oma. Nummer 3. S alebo so. Mit. Cestujem s mojím bratom. Ich fahre mit meinem Bruder. Ich fahre mit meinem Bruder. Pôjdeme s tebou. Wir laufen mit dir. Wir laufen mit dir. Nummer 4. Do miest alebo krajín, ktoré nemajú člen. Po časovo alebo podľa. Nach. Cestujeme do Viedne. Wir fahren nach Wien. Wir fahren nach Wien. Po jedle pôjdeme na prechádzku. Nach dem Essen machen wir einen Spaziergang. Nach dem Essen
Machen wir einen Spaziergang. Podľa predpovede počasia bude zajtra pršať. Nach dem Wetterbericht wird es morgen regnen. Nach dem Wetterbericht wird es morgen regnen. Nummer 5. Od minulosti pri časových údajoch. Seit. Bývam tu už 1 rok. Ich wohne hier seit einem Jahr. Ich wohne hier seit einem Jahr. Učíme sa nemčinu už 2 mesiace. Wir lernen Deutsch seit 2 Monaten. Wir lernen Deutsch seit 2 Monaten. Nummer 6. Od niekoho alebo od nejakých priestorov. Von. Tento darček je od mojej mamy. Dieses Geschenk ist von meiner Mutter. Dieses Geschenk ist von meiner Mutter. Pohľad z balkóna je báječný. Der Blick vom Balkon ist wunderschön. Der Blick vom Balkon ist wunderschön. Nummer 7. Ku, väčšinou pri osobách. Cu. Idem k môjmu kamarátovi. Ich gehe zu meinem Freund. Ich gehe zu meinem Freund. Kedy ideš k lekárovi? Wann gehst du zum Arzt? Wann gehst du zum Arzt? Nummer 8. Oproti. Gegenüber. Nemci ho dosť často používajú v postpozícii, to znamená, že stojí až za podstatným menom, čo znie v slovenčine dosť neprirodzene. Sedím oproti tebe. Ich sitze dir gegenüber. Ich sitze dir gegenüber. Zaparkuje sa oproti domu. Er parkt sein Auto dem Haus gegenüber. Er parkt sein Auto dem Haus gegenüber. Toto sú predložky, ktoré sa viažú s tretím pádom a iný pád po nich nikdy nemôže nasledovať. To znamená, že je fajn si nejako osvojiť, zapamätať si ich a tým pádom bude pre nás aj skloňovanie
jednoduchšie a ľahšie. Poďme si ich zopakovať. So, wir wiederholen. Aus, bei, mit, nach, von, zu, seit, gegenüber. Noch einmal. Aus, bei, mit, nach, von, zu, seit, gegenüber. Hoffentlich ist es klar und du hast etwas heute gelernt. Also, bis nächstes Mal. Tschüss.